Mayam Krumzari adon English Impact News ne Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam bu taram nokchari ngasi dagina chahi chamaga kuntaruk ki mamangda koi thokiba lamdam asigi aroiba haiba tare aduga leiba asigi su aroiba ningtam lana mani ningthopan ba lamdam amaga British ka koi lan sona khibada aroiba lan pham amani haina launariba Battle of Khongjom, Khongjom Land, Khongjom War, haina su khanariba hairiba Khongjom Land asi chahi khudingi Khongjom Land gi numit haidana April ge tarik kunhum doida masi Manipur gi miyamna pangthok tono lakli aduga handak chahi su pangthok nagu tamta mayam sem sanari haiba tare aduga hauki ba chahi khara sida April ge tarik kunhum doisi masi asengba tang nate masi tang kunmanga do oigadabni April gi kunmanga do oigadabni haiduna tonga tongan ba lup singna कोई इंडिविजुअल सिंगना स्कॉलर सिंगना मसीगी एविडेंस न चिंग मयाम पुखनरकली हाइरेबा इश्यू सिग मतांगदा मसी अप्रैल के तारीख कुलम दोइदा ऑब्जर्व तौबना चुंगदोरि ब्राना तरका कुनमंगाना चुंगदोरि ब्रा हाइबसिगी मतांगदा खानाने नुग तंगसी इंपैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंसन रेबिर बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुंग हुटना तारीख कुनमंगादा अप्रैल कुनमंगादा असेंगबा लान थोखिबा नुमिनी हाइबगी क्लेम तौरिबा अदुगा नुमिनसिदा सेलिब्रेट तौगदबनि ऑब्जर्व तौगदनि हाइबिरिबा अदुमलबा Khongjom Battle Memorial Committee Manipur KBMCM की Secretary Ebiriba Oja CHINGTAM LUWANG ne ham tar Oja LUWANG butara mokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur University की Manipuri Department की Head of Department Ebiriba Oja Professor Dr. P. GUNINDRO Singh ni Oja GUNINDRO butara mokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Thank you. And also joining us Manipur State Archive Government of Manipur की Deputy Director Ebiriba Oja MD ABUL KALAM ni Oja KALAM busu taram nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Thank you. Ato ahan ba question si ai hariba tarik kulhum dogi mahutta kunmanga do oigadabani haibagi demand tak thambiriba koi committee asigi secretary oibri Oja CHINGTAM dagi han lakchari Oja masigi reason me amdi lebrangone reason tum singdusu amam to lakchagi adu bulaktangai sida overall oiba generic haitare kari gadamakta tarik kulhum doisi asengba tang natabano arga kunmanga da kari gadamakta masi observe to hum thoibna habsigi samlappa warol ambojana han thambiyo masi matang se akhoi na tijan jaba amade ahlaman singna se Manipur gi haugraba koi so called akhoi gi scholar ni na mani yamna leigiba pau laimai khraba khel chandra MKPO batta akhoi gi lamjing makhada akhoi Khongjom lanpham se ya semga mafam se kadai da noi se moina akhoi da takpi ba haip tare Khongjom tengol lampa kauri si Khongjom lan tau hi mafam ni ngo kaina hai 10 plus akhoi gi Khongjom lan sigi asengba masak yamna nakshna ba yam mari leina ba document khara akhoi gi British archives tigi akhoi gi tongan ba akhoi gi London museum tigi forakpa document mayam singna su adu desu yauba hariba madugi episode mayam to tongan ba episode akhoi telegraph message thana ba khona ba adu ba evidence mayam phangba du degi yes akhoi gi haugiba akhoi gi lepkiba tarik 23rd lepkiba si something there is something was wrong and decided by those days haina adu maina akhoi lauraga sum posi sum sangsel ngasi stage si akhoi huji phawbu si akhoi 25 mafam si Khongjom tengolam park ta dum celebrate tawri for the last around 25 years akhoi dum chathan lai kana gumna 25 si lali noi tawgunu haiba akhoi objection ngasi ho amata leite adumai tawduna handagi laiba 126 akhoi gi commemoration of Khongjom battle si akhoi pangthok chagadori adigi akhoi arrest taw tarik kunmanga sina akhoi gi Khongjom Battle Memorial Committee na lep tra ko manga sindro laiba smaina handak chu pangthok pigne habne adubu state ki oina haba tare state ki function ona di tarik kulhum do sida dum pangthok imamang chi su even leba si ki president Pranab Mukherjee phawba laga saru yar me haba tare maramaduna tarik kulhum do gi akhoi gi smaina schedule taw ki basi hadi fix taw ki basi masi matam du da evidence like heta badani haina lobi bra oja kamai yingbi natraga political conspiracy layin khabi madu political pressure political controversy kharadi so in laire okay id akhoi gi Bharat ki president Bibi Girina akhoi gi kheba singda akhoi matam gi ningsing yumbi si yungba la ko matam si 20 October 1972 sida mani huni lerga akhoi gi kheba singda
madu hojikti change tawre ko mamangi government hype tare okay adugi ningsing yumbi maikhum hangdok pa nimisida yamna formal loiba function ngakte man tawri si india ke president na tawbai si A to Z formal kano ngakte ni magi thauram paring mayam matang manau nai na yauba pot tu ga iroi na lairi um phone souvenir madugi souvenir dugi page 18 maktada ai the battle of Khongjom say it was happened on 25th April 1891 in E. Okay. 1972 ki wari. After that, after 19 years gap, I political pressure si lakpa ho rahe. I di matam tu da I aina uja ho bahai bitare, khangcha ho bada I kari hai gani. Udau Major Pauna gi imung manung magi Sada no da macha masu singna yamna nungsina pauna de haijan celebration si adum 23rd April si da tawba lakpa koi thengna jaw even koi gi release atpa kotpa koi ho khara adum yaho hai tai kangjei bung da kai da la khillaga duk tha ba kotpa taroga kaisam thong chalaga sangi ba khotkiba adugi peratu koi thengna ho adubu ko na gi tarik ki controversy kai kra som lakpa mana chumba lamba kai si posi atheng matam da khang padigi nasi phawba ai chumthok tana leiba posi chumthokpam thokpra haibagi wang achoba mai khoi da lae automatically lae adu matung inani ai laioi khraba pabung pb adegi pabung khel chandra oja professor gangumai kamai ko moina initiate tawraga hauji hingbada kunmanga si da tawgadam ni hanyam kanna influence tawbiriba message bibiriba ai oja kai kumnazar boza jaljit ma masa hingbiri ko adu moina airiba Khongjom battle memorial committee si 1994 da pabung pb gi yum the same khibani after that adu mamang dagi hore adu formally ai state level da ai organization amoina government sa khangba khangda gi wa natabada ai sympathizer mayam pullaga tawduna lakpasi till that hauji go dum chathari hype tai okay 1994 onwards adum chathari adum chathari okay yam je mathang jai uja ko ni dut lak jai goja uja gi di sai sida kari meng thambi tarik kulhum doisina aseng bo idori bra kun manga sen oigidor bra khoina sum history gi like sum pajam matam da hai tare masi ngasai haibe ki ba political gi over reason khara dagi madu oiram basu ya tarik kulhum dori horga kumga dal hai phawdi pajai adu kari sida ai ke nom san gi masi da akoi record si ani thoi amane british record hai ma amane manipuri record hai ada British record yes 25 in E aduga Manipur record di 23rd in E sima adagi di ngasai 23rd E si kana no da only chaitharum kumba badanati ngasai gi tikendrijit ki council riba janikanar basat mana Manipur prehelika ina lari am E si sa moi di chandrabdani ko 12 1980 E se okay si like is da page number kenos this da 103 is da yauri 23 April Dainik Vivaron. Goto kale Manipur Polel Street British Sena dike akraman Karati Tahar Tamur dike hatia war sangbat lem taki tinti jisna war samazar estane jude Vivaron gulir bar Mia Major or Pauna Braja Militu sangbat made akogi Mia Major ga Pauna ga si nai adagi amuk 20 phari magi record sida Miadi sinam de na mai tawi sinama na independent oiba record akoi Manipur pehli kai si lai se masi mayam na kano tawde asima adegi di atopo point amna akoi gi British record si sta ngasai gi mayam na lowi hoi British record da summi hana lowa natra Manipuri record da summi hana lowa ani sini ada British record si matang si da taseng controversy je karamba matam da la ke da April 23rd akoi 1981 masli da president rule bas is da masi tang ko manga do oigado buni haina matam da president rule bina yaimna akoi speaker oi masi da bhabya jada hai sumai ko na kulumde ko manga se controversial oi aduna masi kamain to gidagi hai matam da masi public notification theo thoga na public opinion call to ada public opinion si ngasai si like si
Okay, public opinion on Khongjom Day. Masi phong re. Masi me ampire public opinion sida koi Pongkhel Chandra, Oza Miniketan, adi Sankar Jaljit, adi gidi Oza Nilkanta, adi Eganandalan Sharma, adi gidi P. Pholendra, adi gidi Sanasam Oza Gaurari, adi Sankar Marji Sana, Mayam Siyo. Masi obviously is the discuss story. Discuss story matam is the diverse of opinion di leko. Kulum de oiduni kumangadal oidunina. Madagidi masi kui na kanara matung sida ngasai report si masi gi report si maphonge ba. Port ani sima lay. Sina kenong. Ada ay ngasai thamjaning ofam di. Akoi is the British na irami maitei na whatever it may be. But evaluation of historical data is akoi sutok dog dia. Okay. That is the point to be discussed. Karinganda history kudimaksi. History is not the history of the historians. History and history nate. It is to be evaluated. How give a history ki mayama evaluate tomatamsa so many errors are there. Aran mayam yo. Adana kramain togi hamatam sisa ngasai mayam na lori basi kari digi logi hamatam sisa grant ki record. Adigi di magi word deri sisa masi matang ki lakon tamda akoi oja yumna muhindro si thai national archive ta mayam si loru cho haidana masi ki kenosi home disang ke singna pali matam dini kom matam dini masi kom kan masi mayam sing analysis taw taw matam sisa one point ngasai ki grant ki diary si reproduce tawi kanan tawi de grimut ki da 8 April de hoga 8 April si 8 April Saturday hai 1891 se 1891 se 8 April ma changi aduga ate khra sang bi yawi admai tawdna masi chang ku matam sida ma 8 April se masi Saturday na te ba Dhaka University da Puratan Panjika ingonda masi gi gauri Puratan Panjika gi kenosi masi da Dhaka University Puratan Panjika de di Saturday na te Wednesday tai Wednesday and irama leire magi report sida sima leire adagi di amana ramain tawgi hem tam stage da magi kenosi sida mase same night ta masi gi page number khara yauri ko ai loinmakti keno tawdre magi narrative grants sida kari hagi arguments sida mana sida I went out from Palen, page number 305. Page number 304, 305 is that Magi can say Magi. Record say it contradicts. Must it contradict? Come contradict to Geham Mr. At the same night, Ma Palendam lay, Amana Tawal de lay. Okay. But Niamana, same night, two places that lay the command lady. Masi historical evaluation, evaluation of historical data. Other Masi see the Yuanity. Yam three. Adana Jubraj Tiken Dezeki, Sidis the Yoriba, Apoyi, Kenosida, Berison in law. Manipur Princess, a memorandum of argument submitted by the submitted on behalf of to the government of India by Manung Ghosh. She is the Prince de Molina. Nasagi, Janikanat Basak Eva, Nupangasagi in a Hariba, Sigi, Tiken Jubraj Council or Mise. Masina, Kenotomatam Sidisa. Kari hagi hamatam sidija magi English lale okay aduna chum thokera man roi whole thing man to kenoto masina sigi ps sidija sigi yawsini masidi da jenikena ki basaki sigi magi keno sida jenikena basakna keno okoi manhon gosna keno sa ithok man sami tawse government of India da argument tawse aduna akoina hoji khanbam tamsta hoi nainabadi ojahin tawri sam phai nainabasi it is necessary akoi aduga tasingna British na hybrid coaching che it is long chumbani have the as a historian and history gi akoi critical analysis to da ai isa keno de si philistine ko adu tawmutam da evaluation of data se akoi swai ikau ko ngudum to okay history gi data me amsi masi evaluate to study to ba aduna sin harami english na mi aduna harami do adu di matung di am blunder am lakane ba okay asima adagi dinga sai ozana tapi hiba akoi 1957 da Khongjom gi Kenosidi sida to mutam sida akoi samkhai ma pi am na hawi hap khrit a hap am ni ko message da pauna di hain haidi Khongjom di na mana akoi engon da photo le je aduma adu ozana haidu chum akoi keno to rombai mayam na akoi kari panjika kari kai khoi kene hain keno da ka di dum mai na isin ma khochum adu di theni ko masima aduna aina haije badang asai gi ai grandfather se grandfather tons naise masina akoi makoi ini hoi kero abo hoi kero hoi mana
material si akoi asiba khomba chatpa khotpa myam sing se mana dum adi matam du form su to ya de ko lon adum since 1892 dagi mana adum torpane adu 1957 da akoi sangha madi sana ne adegi sangha MPB ne adegi di keno su yawi sana sam oja gauri su yawi mo myam tor ko ingon da photo sing pali am leji okay aduni maduna ngasagi ain gi mota khadani basi tawri basi ngasagi whole masi chahi ani chang na ngasagi report ani se masi neinagre neinaba sida oi argument si yaba natra yadaba adi necessary aduga hangiba question di akoina ngasagi English ki record se akoina right evaluate tawro okay akogi English ki record British ki record sida loina thaja gatori bra akogi isagi akogi Manipur gi local record sing asisu yeng mathak tamaro ina historical data facts and figures me amsi masi ningthini evaluate to analysis to mathak tari habani mathang chai awza Abdul Kalam dala sagi awza akogi Manipur archive ta karam ba evidencing hai tare khudam changdam sing laibirabage hoji karai phawba sesal lerbage masi tarik kulumdo isina karam ba haidi ozan mayam takpi khara kulum dhoise kari damakta date fix tau kibna haidun ado kunmanga phau lakpagi sum maisida kari leibire masi kulum dhoina dum chumen leibibra ta kunmanga gi sedum evidence mayam labrak mai lebiuza masi Manipur State Archive na kulum dhoina chumi or natra kunmanga na chumi haibase State Archive na pibagi finding that is impossible to settle 23rd is right 25th is right we cannot say anything more because masida ina phangjabasi Khongjom Battle Memorial Celebration Committee ki chairman china 19th November 2012 ta His Excellency the Governor of Manipur sida memorandum am pishalle okay haji tarik si lale khole chum thokpi hoina gi governor na action lauraga amaka then process tawnari sida amaka har chairman china chief secretary ki through da haita sigi sida amka memorandum am pishalle sigi sina date akhoi gi September gi tang kun 2013 dam ko pishal lev ai di memorandum se chief secretary dam pire governor dam pire masi mathang ai action laura ga ai gi commissioner art and culture adagi ai gi director art and culture hai bari court si di state archive na support to from thoi pifam thoi hai bisi gi action si sum action taken si sum mathang laga step by step la khre ai ko da adai koi phange chi thi si ngasai gi mi gi memorandum piragadi where the records are preserving or conserving haibagi step si lakon the state archive ki duty ma pire hai tare mas da koi na pi matam sa thire koi su London library de ki military proceedings laure koi si adagi adu khata natte koi na laururi si sida masida in comparison with these two different dates ani si khena ra imni ko asida same events of the Khongjom battle given in the local accounts and the British accounts we entered the date of the battle to the April 25th because the accounts given by the British records documents are military correspondence koi na lawjan jari si telegrams messages moi thaduk thajin telegram sing sai collect tau jai dagi military reports si me koi lawjan jari dagi local da phongi ba chai tharon kumba ba hai tai koi local isu collection tau da ba jadi haribo pot si ani si da base oraga local gi records na chumdori bra British ki record chumgodori ba hai fidi madu dekho archive pd authority oi buja di only state archives to collect the records facts adu khaktani aduga to preserve and to conserve the things adu khaktani aduga madu higher authority dai ko di sinnabani achida ko na pikhi basi ngasai gi Khongjom de declaration torum basi di gazette notification namda lejarame ko machina gazette notification number 266 October 15 1982 da di matam dugi secretary je di government of Manipur sina gazette notification am phonge okay to October 15 1982 hairiba pera chida di matam chida de ko archive puk pud ngai ri hai tari in ken stage ni record preserve to bugi adu ada gi methodology adi number of staff ko se manga di lairaba male pion including saugidar ka hapana tri matam chida adi matam de hairiba controversy su lakri kuidri controversy lakudi 2012 ta lakhibni adubu ngasi de archive si miang wi mengse na moina sum thiba hore ai tar archive si kari tori bunoi ji archive ki power and function duties kari no kari thammi haibagi matang si lakudi ngasi de archive si mangal gi
लाइसंग अमा हाय तारे को सोसाइटी सिगी मियंग फम अम ओइरे हाय तारे रिसर्च स्कॉलर सिंगना रीडर सिंगना सुगम हंटिंग तो फम अम ओइरे सिमाई तसेंगना हाइजनिंग सिदा हारिबा खोंगजोम दे सि डिक्लेयर तौबिरमे मतम दुगी हंसिंग नि मतम दुगी सेक्रेटरी जेडी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गजेट नोटिफिकेशन सिदा मदुगी लाइरे कंट्रोवर्सी लाए अदे अखोना थिगलपो मतम सिदा Howji views and comments in connection with claims against Khongjom Day observation on April 23rd by the government of Manipur. Si controversy la kuis tai koi comment nama matam dugi koi gi pi re comment lam di pi da ba yaroi. Masi local gi record koi collection tawre British ki diaries telegrams so and so. Koi thire masi da koi gi di only koi na hairam mi basi sida but the date of April 23rd, which the Manipur government observes as Khongjom Day, is in accordance with a report of a committee, which was constituted with government notification number 23rd July 1981, DIPR, dated 15 May 1981, to look into the controversy over the date of observance of Khongjom Day. Sigi simile jare. Okay. So the Manipur State Archive suggests. Akoi the suggestion pije bakakta niku. Suggests to constitute a new review committee. Okay. To look into the controversial matter based on authenticity of the records and the documents to change the date of observation of Khongjom Day on April 25th. Sini koi na thamja kriba government de ikha kribdi. Okay, government de pick report hoji yes. Hai constitute to biro review committee ma suggest to jaba khak dene koi di constitute to biu. Adu ga hire report ani si local na chumgo duri bra. British ke koi na khomjal duri ba report sing na chumgo duri bra. Adu archive ama da deputy director mo na leibani na. Ai koi na finding khitang ai koi chu pa da ba ja da hai tare ko. Sigi sida telegram thanar matam da Brigadier General T Graham shina telegramam tharami ba chi commanding the Tamu Kalam Manipur Field Force to the Assistant Adjutant General Manipur Field Force number 181M dated Camp Manipur the 29 April 1891 sidaman telegramam tharami magi sida okay sidamana hairami chi I have the honor to submit the following reports of the operations of the Tamu Kalam for the information of the Major General commanding the Manipur Field Force. A report was received from Tamu on the 25th March that the telegram wire had been out 25 miles from Tamu and that the Manipuris were rising. On the 27th March, a detachment of the 43rd Gurkha Rifles arrived at Tamu from Manipur and stated that a revolt had taken place in Manipur and that the Chief Commissioner of Assam and the many other officers were prisoners in the hands of the Manipuri Darbars. Shima. Number 3, the Lieutenant Grant 12th Burma Madras Infantry, who was commanding at Tamu, communicated this information by telegraph and requested permission to take 50 rifles of his own regiment and the detachment of the 43rd Gurkha Rifles, 35 rifles, and proceed at once towards Manipur to endeavor to render assistance to the prisoner, his proposal having been sanctioned. Okay. So, tharami Tamu Kalam sinang asai 23rd April sida Khongjom battle sida joksalakti. Okay. Okay, akoi tamurom de sanga kadaba British ki forcing si tarik kulum do akoi ngasi Khongjom Day hena celebrate torbe numit sida matam 1891 da makoi ki team si yorok 3 adubo akoi Manipur University ki hanagi vice chancellor obiram ojamu bagi akoi ki ojamu bagi hai tare akoi write up ta adu ki wafam dumakta da ibiram isi on 18 April ki tarik tara nipan 1891 da Major Charles Leslie arrived at Palel da magi troop chamanga ga loina na mafam adu da yorokre habagi wafam su leiri mar madu nadi April ki tarik tara pandi yorokhi ba targati kulhum duida dum lam thong godra habagi wafam su lei ai uza singtam dala chi uza da chetharul kumaba su leibiri chetharul kumaba su tarik kulhum do si mention torom April gi se okay torom de uza gi kari ada cheda ko gi observation lebi ba uza gi findings ma khatang share to kari gi tamata kulmanga to orgi durbina kulhum do kulhum doida akhoi gi chetharul kumaba da iram bai harisi akhoi thengati okay
aduni adamasi Chatharul Kumbabasi koigi Khongjom land gi matungda iba contribution jiso after 57 days later ai tha ani makai ahum gi matungda iba hogolakpa adami mi gi memory si matungda Khongjom land gi maramda yam kupna iramba posi suaw yawte just ai koi pauna na lead tawdana tawnana ba major pham thin to e aduga adu channa ba thorang tawba khotpa adu da khar khaktani yaw no matai matai okay have you Saithar kumba ba hari si akoi gi tengol sare khole aduga akoi gi taramani ni panba sagon sinimita akoi gi keno si miyaga keno pauna se sire adu di yarong gani Saithar kumba ba yaw gani masi yaw matam se da ngasai taramani akoi gi sajibu taramani si ke dogi da sida puratan panjika da 23rd April hari adudi phamni 23rd April di maite keno de idabnina maite no keno akoi English de idabnina 23rd April de haide but adu ngasai hari ba ngasai Dhaka University in luxury ba akoi puraton panjikai se maslis da 23rd April se mase akoi ngasai hari ba si 23rd April de tai madudi am phajana sri se su lejere ko mase 23rd April Baisakha gi si tawriba kholiba si mangalba masidi se man iri bise aduna masi madi pauna siba adigi hingbadi kana kana no mayam ma yoy ko adiga laibadi manipuri gi record tana kenosi akoi kulum deni akoi ephemeris chen bi yabanati ko ephemeris amasung puraton panjika si 25 years ki huji su Dhaka University da leiri madi copy ne pujeri si aduna 23rd April si ngasai laitaban mit magi taramani pan ma sagon sin mi adun taiba chen de ko aduna ngasai masidi phari isi kari no hem tamsa masai leader records da Saturday haribse it never falls on Saturday Wednesday the time asigi sidasu ai ngon da yogji ko sigi se sigi no si aduna masigi mayam sing si yang da phina akoi di asing mo puthok pani ko aduga mase English na idamba record no mokse mase it is yam achumani habdiba ai di madu I cannot say English na akoi British na iramba record sing si akoi London gi loru butar ga su makon iramba se makoi gi convenient ki matungina iramba su ya habgi wafum duni even 1891 gi April ke tarik nipan si Saturday ne iramine to bo sonda dia sing Wednesday su wori bani maramaduna sagi ozagi observation only akoi London gi na ta British ki record khatang oi bi bra akoi local record naam si obi bra oza si local record si Saithar Kumba de iba sing si kayang yam chungge si masi yam questionable oi pot yam yaw just midway na yes midway na akoi lok thuoga channa ba ya ba potu semjan jare ga all right aduna mani yam authentic oi ba yam authentic this city ki thaga yor ko potu di leite phangte adu oza khoi Manipur da di Chatharul Kumba basi Manipur gi miam na maroi na mitai community da su masi khwaidagi achumba khoi gi Royal Chronicle amani Manipur gi haina lawna bani na ko Chatharul Kumba basi masi marba ta thajani ngai oi da ba aduna ni akhoi na ngasai gi achumani lawru bodu buji controversial si thousands controversial matang kenom da haije gi tholkane ada controversy me am thorkani ha ai oza da laksa ngai to oza chingtam gi continue to bi ado oza huji khoi gi Manipur gi Royal Chronicle se Chatharul Kumba basi masi thaza basu ya da ba adu makhal gi record and high dori bro adu maina mayam nadi masi da base tor khoi gi masi achum bane na khalaga masi da base for example Chatharul Kumba basi da holi si ai khoi gi pakhang basi 33 AD gi holi hai adu khoi ya ti ai gi conscience ya ning de 33 AD dagi akoi pakhang bagi saran ra ye khlai tare puthoko sadoko hogi bi wari ko yawri bi sai adu ka bhai log dori si adu mamang du de akoi karam story lai grage lai tagi adu nani ne oi pot mayam yawri hai bani adu gumba mid the best of posina hojiki modern society the modern world in the madu channa suya yaro sine adu 23rd April gi se masi 23rd April nate hai bagi natraga masi semjan sajalaga ma 23rd oi gibne habigi keno si evidence ti evidence hai babu bibi giri la ko matam du da phung iba sowiner du government phung ne akoi phung na ti nanai organization phung na ti government phung ne government itself government is akoi mean sem mi gi creation but mi phata ba changa gadi sema mi photo controversial o hela so for example Dr. Chandramani ai hai ge ma yaw di nungai do ne wari
because magi Manipur ityas da Wangjing gi Manau Jing palle Wangjing da Manau Jing kau sulai leite okay Wangjing gi Manau Jing khong da asai gi Singlen sana si ba adu to da to ba si pawnga na thing na kai ma na kadai le masala thakchan mayam yaw ri chan ba yawan na te ba okay Manau Jing masim Manau Jing si da kakching da haidara ga kakching da lai ba po ne adu ma na Wangjing da pukhala ga asai gi Singlen sana si sihan ba okay ari Singlen sana si yam angang masa khom thakudung na ga mayam ma na usan ba aduna Khongjom problem mafam rang khang da Khongjom problem sa kwai matam da moi kyam chokhalam gudi ge se khoi khange adu target da khogi mayam na tarik kulhum do si april kulhum do si pauna barjabasi na su lai khedaba numi ne na mayam launai marabdan pauna tarik manga da kari gumba Khongjom lance sona ba hauki ba oi targeti pauna barjabasi je numi ne waling da lai khedaba pauna barjabasi si ai koi gi do pauna barjabasi si 23rd si we have no any objection okay ai koi objection like but battle of Khongjom ma hara gadi Battle of Khongjom harigati lanpham amasu leigani ko then sport am leine ba khanafam leine ba hand to hand fight tawgi harin ne report madu di fake ne ba akoi gi mi yam si gi je akoi su yai okay adu gumba thawai mayam ama leikidaba mafam lanpham du akoi ningjang mam thoi sine ba akoi ga ru ne sina local akoi gi context akoi haibu su ya but madu support oina support to boina British ki akoi gi gazette notification London Gazette si sai da general ti ga nga sa akoi kalam na su hai ga ji fake ne ji kamai sajan dori gi sin ji kamai la le hai tu mi gi sangol kaya pore mountain artillery guns kaya pore adi cook kaya yaw ri barber wari wo adu mayam the details war proceedings war diary lo yaw ri madu recording madu la le hai ga ti akoi government si Napu da government sine ba koi nai ji adu ba koi pale lom da ki sang khiba tamurom da ki sang khiba tar palen ton na madu sang khiba koi gi troop se da su koi infantry masing se khara madan ni phu iba British ki record ta khara madan yang khai iba khara madan ni phu mai ba hadi mana ta su me am ya ri yes madu kaino ni madu General T Graham lak ngi mamang da nasai gi ama lieutenant amana iba ga ai di mana purai matam du gi adum chumga ne okay al General T Graham gi du hapsel aga na tongan bam oi ne okay adu bu bagi controversy du di yam kana madai da koi kare hani posi thaiba yaro si okay koi huji ojana takpi riba London Gazette and atopa koi tongan evidences archive te leriba mayam si khomja laga matam du gi koi army sing haidra British army gi marakta pau 1000 tonaba telegram gi record sing army gi record sing yenguraga hauji ki oni tarik kun manga si oibe habi wafam sini koi maruina Khongjom battle Memorial Committee Manipur na hauki bachahi karasida Manipur game na taksali ba duga tarik kulhum doisi aseng ba tarik na te tarik kumanga da tagodabni habani on the no brand rojo ge break ki makha jatrak pata karigi damakta tarik kumanga sida celebrate tagodri bina na tarka kulhum doide toroidun habasi makha jata jage break di anton jarki impact instrument tarno lebi Welcome back at the Nungi Press Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam Manung Hutna tangasi khana jarmi basi koi Khongjom day habadi April ki tarik kulhum doi naksal paglo na masi April ki tarik kulhum doi da oiroi dabani aseng ba tarik asi tarik kun manga da oigadabni habagi chayen abam leri ba kun manga da oigaduri bra kulhum doi da oigaduri habsi ki matang dani mathang question sei oja gunindro da lakchagi oja asai break ki mamang da oja CHINGTAM na topic ki mayam roi na khoi tharol kumba bagi wafam adagi London Gazette ki wafam na sing mayam thambiri masih dah hujik Manipur miam tu siam na caw na caman abam leri kan masih kulhum doi na chumduri bra kun manga na chumduri bra lari khana dana tarik kulhum doi kun mari kun manga numir humni se lan songna ki hanasu thengna jare masih karam na Manipur ki miam da masih khara ge hena lahen bahai tare hojik se khoi ngasi ki thoram sene lohan bagi film da pisan dong male oja kitang high view sa matang se masai gi aina kano to buda record si akoi gram ga adigi di keno gna pi be record sina record ti ama khatane ba adu ga mafam mathang mathang win sandok ne ba adu source of the record ti mi am khatane ba adu ngasai source of record ti mi am se magi very record sine ba ina lale hai se okay kari no ida mana ngasai Saturday da tablo kamani to Wednesday tablo Saturday no hairne ba ifi minister di chen be adidna sima aduna gram gi record tagi mayam sing loin multiply to bunga tane ba amana chaithal kumba badini ani nakse to oiba let's forget about these two things aduga Manipur pe helika se independent source ne ba kai gi damak man 23rd April da even si questions in any amna kano to jesi adagi di ngasai gi aina mamang su hai jagre akoi record si
ngasai historical analysis ki matungna record to ribas nupa sikanano. What is his intention of the record? Magi intention na karino. Adi how far magi record si reliable ogi kana koi kari kari historical analysis me am di yoriba. Masi analysis je akoi what plan khalle. Kari no da idam bayai according to his convenience mayam su to bayai. Kari no da ngasai Tikendra ki keno sidai sida mana danikinat basang iba English lali harga mana tikendra se admit holine. Si ina ngasai sidai sidai yawbise. Sigi sigi keno sidai sidai yawbise. Sigi si keno barrister akoi man gosan tawise. Sidai am clearly yoriba. Everything man temper tawba kari kara mayam yoriba. Adana di how far akoi masi akoi logo de gisima. Adagi amu ozana ngasai tapiba akoi saitharam kumba basi mit nai se. Hoi ahu basarti mit oram biyai adubo akoi na nin loin lawsi lai se tharang kumba basi. This is the question in hangjin na saitharam kumba basi ngasai thengdera matamda anganma matamdi not only saitharam kumba ba buranji khangde rajtarangi ni khangde mahayasbin ni khangde tokari ni khangde whatever it may be madu anganma matamdi mit se yawiba adu haina thengdera matamdi du kanamtan india ki context madu lale hai deba ai di phajana iba de ko torokan sidhi aduna as a whole saitharam kumba basi ahu boda mit ne haidna akoina whole thing si mit ne akoina logo sumadu asumbo iroini khali aduga ngasai oza kalamna haibi giba amana tawbai se ngasai ina haijigre ngasai government notification thoktana loinamakna masi akoi matamdu TV da TV leitri ko matamda radio da newspaper loinamak torkan public opinion call torkan ne masi da haiba oza kalamna haiba punamak se masi si yoriba Manipuri expedition ni military expedition Sina secret is similar gini. Secret is similar ko. Adi sina kenoni. Akoi ngasai hariba manmohan ghost giduni. Adi simana correspondence ngasai hariba correspondence me ande. All correspondence yawiba. All correspondence. Telegram thadok thajin to mayam se. Loin yawiba ko. Masi mayam singchi yang da so many akoi keno ahu mayam yawiba. As a historian in analysis to mutamda. Atsi kadai di yang kadai ham tam ste man haiba. Akoi na moonlight sati hai mana Burma din ko moonlight sati bising kam tom dan if minutes pang tam da humni pan bo rem humni pam na kamai to moonlight sati ne okay then adagi di gran masam na heriba I was observing the crushing defeat of the enemies heriba on 25th morning da how he could see the crushing defeat of the enemies in the morning before the war sigumba mayam historical analysis to boderi iniski do ko se loimak chumbadi na te adubu akoi na khana basi adugi kenoni aduga ngasai hari pot dia ai ngasai si loin ma khana gramni adu kana khun na vote ni aduni kai there is nothing about akoi kenogi akoi vote tor long gi wa fun su yaw de basi aduna ai motadi ai na ai bu thamjo hargadi British record se aram sidana to mayam ju puthokong me okay karigino hai matam sida India ki context su India ki ningthom macha sing treaty tongnerga lali hajin ma di tari on thobo khotok Hudson heru nupa macha nupa simak akoi decision sin ko mana no min ka ba hatu kan man na tin na tari on thoga to gi keno yo ba according to their convenience British sing na moin record semdo pa si manipulate wa se masimani an ground people record tu ne ba ngasai gi gadget yo bi su source tu ka dai no khiti se adu that very source akoi na okay study to ba study to um ba adu na akoi na sin na heta chumi na tra sin heta la le ba se akoi na material se log ni mutamda akoi data analysis am change ba evaluation of data hari se evaluation of data dani historical fake me am huji मैम on to anjin मैम am to se sine ina no to jabada okay koi data se collect or matung masu interpretation to have interpretation to padana tor matung sida mai aseng bala bi to khang have ne to data मैम sida archive to loi ler bani na koi tarik kolhom doi sina masi achumba numit oi khibagi I think 1982 the gazette notification thoki phau gi kolhom doi sina chummi haibagi su magi evidence मैम ler dong wali hoji kumanga gi su evidence ano hoji ko jan tak pi bada matam dogi koi telegram gi record मैम ar gi army gi report मैम british army gi मैम Liberian jatak piri adubu ani si yang matam da hana su hana gi record singa hoji ki yang matam da ani si da khena base dum thengna bi bra kari kari ari ba record ano ba record si da ojagi haidi findings kan non yo mis ning ko to ano basena sum me lobi de na hana ari base so dum achum ba mayam jaw hoji phau da report se haidi ko gi archives le ri mayam se lakhol aga lai mayam se da ari bagi si di masi ko support to ba evidence ire le trabajala ano ba ko date ko manga sina sumni habagi evidence ka to ina lebza la kwanta masi state archive ki comment si yam lui pi basi okay 23rd na chumi 25th na chumi ai si state archive na pi ba never adu data lai basi karam na data lai basi 23rd
April की से कोई तो less document होने लगी Okay. और जो बोलते कोई ने so far collection by the state archives ने लगी बची 23rd April की से कोई कितने वाने लगी तो ये की 25th April की सीधी कोई की microfilming होने लो बनी microfilm roll होने लो बनी कोई ने London British India Library देखी मशीदे दी 25th की आया मलोई ना ई बची कोई ठहरने जरे दी microfilm roll सीधे दी को अजगा Jiki nga say wajago nindro nang so high grade taron kum baba dogi local sources adu ada koi ya yambung chingtam luang na so high bi kare masi say taron kum baba ji semdo ombo rombo ya British record se wajago nindro gi mota moi di telegram se semdo ombo ya gra ne sum ya ibnati semdo ibani sai to keno sai Wednesday ta taba keno ta potu Saturday Tuesday taroiba बच्चा कोई मोबाइल फोन चले ना अपनी मोबाइल फोन था कोई डेट का से मनिंग दस साल आदमी यंग भी आ रहे हैं 1891 की April Saturday ta abra ying biyo ada koi ki yambung chingtam luang na haibna masi say tharong kum baba se semdo e hai re ada wajago nindro gi mo na ma British record se semdo em hai bi re okay Manipur ki maram da kaya research taw gi im no sine mana nate matang series da Manipur maram da research taw do targa su ma dikendra ji council ni lai he leitena series di yaw dikendra ji soi ko na dikendra ji bi sing habi ko aduga masi yaw matam sida mana masri iri di magi application si iri ba magi english lali haidna purin manmohan ghosh na chumthok ni ba sorry manmohan ghosh na nate president molin sina chumthok ne ba adu chumthok kan sarvana san bane mai record to mani isum thangli do aduna mana sidista leidna mani iri bani na masi kyam haibe no ki prince ki council murim ma haibe hi to question di rise to this is number 1 point adagi amana ngasai gi hairiba pot ngasai hairiba singse mayam keno ai haing pisu pijage everything ngasai keno na harja law in muk sidia even gadget thobo side enclosed to adu matter is already discussed sidis law in discussed to si matter di okoi na keno to dio si pot si law in discuss tor kan uthok no pane ba kari doge haim tam se ngasai grant na magi page number 203 dana mana palend le hai page number 205 na same night mana thawand le hai karam do log du ni okay koi yam khena ba discrepancy ma yam le have मतलब ओजा दे लेबरी मारो लाइक अनि है बता रहे ओपिनियन रिपोर्ट से मा ओपिनियन है तर पब्लिक ओपिनियन मा द मची रिपोर्ट सी रिपोर्ट से हाई रिबल लाइक अनि से कोई पब्लिक डोमेन द मियाम न येनिंग तार गते मसे फंग बजाला नत्र कोई ओनली एक्सपर्ट ओजा खर की मना नते नते सी असेंबली न फॉर्म लोइन डिस्ट्रीब्यूट तौर ओके इन खंग आई फंगिसनी को अदुना मसी की पोस्ट स्टेज दा अदे क्वेश्चन हमना अखोइना ngसाई कोई 25 फाउ द जनी पाउना नत्र गदी कनाना लान सोन गी क्वेश्चन that is one question aduga ani mang yari ba aduga akhoi ngasai simla gi record sidadi mana kari haige ba chongtham gi akhoi ido keno na hai matam ni it was around 24 or 25 hai 24 sida haige 25 sida haige magi keno sida su yaw record se magi statement se aduga hanging question di whether he knows the Gregorian calendar madu di moina hapani se adum this is the point aduna ngasai yen ring yam sing si historical point of view da ngasai ai di chumna ko is history and analysis tor puna so many discrepancies are there okay discrepancy मैम थेना रहे अपनी अरो क्वेश्चन से ओजा लुवांग क्लास से ओजा हाई रिबा कोई हिस्टोरिकल डेटा मैम कोई लंदन ब्रिटिश लाइब्रेरी के लोग बिरपा पे मणिपुर द लेजरी लोकल की मैम आर्काइव ते मैम मसी मैम से लोइना स्टडी तो बिरबरा मसी की स्टडी के रिपोर्ट का सो ले बिरबरा कमाई तो बियो जा मसे रिटन डॉक्यूमेंट खकी अकोई मददा या म पेस्ट हो या सेबदी बट अकोई फिल की अम लेरी कुछ केव सिंह द बैटल सी तो हिब्र तो दो रेजी इट इज वेरी हाईली क्वेश्चनेबल केव सिंह द सिंगल छगत पे लुपा क्रोर्स में हम संग द जेसीबी ने तो द खो द तो मतम द नॉट अ सिंगल स्केलेटन फंगदे देन खोंगजोम तेंगोला पाक दी सन खोइबदा लौ खोइबदा तुरेल मरिन द लौ खोइनबा तौ खोटबा तौ कांद थांग फंगी मीगी स्केलेटन मयाम फंगी बुजी स्टिल अकोई मदु पिजा तो थमे खोंगजोम तेंगोला पाक से बट वेयर इज केव सिंह सिटी खोंगजोम की पार्ट सुनते वांगजिंग की लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मनुंग द लेबा एरिया मचा मने सी मधुगी खुदम है वो कनो दे लेको पता नुता कनो अकोई पाई अदु ngasi दे यौजरक्रे अदु बजा अखोगी लंदन गेजर है तारे ब्रिटिश की रिकॉर्ड सिंग सिददी इवन तारीख 15 दा ओइगदौ बनी हाइबगी वाफम फुगी खोंगजोम
battle se 25 April ane ibiram amnina madu dasu ko iban pauna brajabasi ki pauna gi baram da phawba I the buggy Mamisu Tari, Pauna Yaudra Banina. British na Pauna Canano Kante. Songtamia Canano Kante. Okay, I don't Canano Kante, Lami, Gram Kante. Only the way Kang is muy enemy when we. Okay. Ado Atopa Basan Amada cave Singda British came a hang, came to the Kanagumba Cook Tang Paraga Sangaki. At the Moido. Kudakta midi no we buy santri tonga they were put in a don't cap for hard cray. Okay. Whether it may be found out or not, I do the equi. I will come there. Where am I 20 to Maduni to the see you were okay. Pauna Luere. The Pauna see he never fought in the Khongjom battle. Okay, I will see never. Masagi or the symptom na craving the Pangi war song of a sea area boxing area Nadona land. This is number one question. I think asagi Tengol and Paji Tengol. Tengol since the army am Lumniduni. Tengol is talked to the land from a deal. Talk to me. Can you wait and find all day? See, I'm the Murway. I think Amana, Nasagi, Lan Hebesidi, Wardi, Matamdi, Warpedi, Kenny, Zimasiga. Adu area Masab is the Pangina Madu, the wings on the Warity. War is the what's in my ethic on Bunda. I don't know. See questions in my put I see my Yazidi. I think it Atopomna. Kedogati Hamatam is that Nasai Pangiba skeleton singche. Masi Britiski Britiski Pugi. Then I think the Matam the Mighty Singdi, I am a Poloibangaten. Aduga Pangi Pots in Tani Karina issue Ozana and Matam Gienko, Madugi, the thing Karikara lady was, Odoina, as the archaeologist in Madukang, Kanagino Karimatamino, the secondary burial Mayamli. Not necessarily Madu Khongjom Landini have Suyaro. Okay. From archaeological point of view. Aduna, Nasai Potsi, Nasai Haribasi, Kalam Haviva, Loinamakse, Nasai, the poor correspondence Mamsingje. Everything is very much the Okay, was a report Anisiki Maming was on Hybrid Young Birmingham the Karagana. Public opinions on Khongjom Day, May 1982. Okay. Assembly Formuni. Assembly Manipur Assembly Formuni. 1982. And report of the committee to look into the controversy over the observance of Khongjom Day. This is the report, final report. This is Manipur Assembly Formuni. Manipur Assembly Formuni. 1982. 1982. Aduna Assembly the Pogo report is Chumeva. But reporting Manunga, 2030 Lali. Okay. I will meet you Kokum Yawu Yawmatam City, the report here, Matam the D. Karino Hamatam City, Yawu Targasu, Masai historical analysis. We have to do the historical analysis. Okay, historical analysis. Granted. Data analysis, the local, the Mapan, the data analysis, report of the archaeological point of view. Very well. Adugumba, Uncle Mamam. Okay. Without getting a lip and Lipti, Masidis the Kingdom of Pabu, even look in corner, Tariki, Loim and Kahilam Sinche, Labor Court Paise, line by line Tony. Aduga, Masi deposit, Fazana Pabi Dabra, and then the Manipur Peleka, Fazana Pabi Dabra. Then Akogi Manmonkoski, the Fazana Pabi Dabra. Adegidi among Manipur expeditions thoroughly. See the Yoriba, okay, the Sankashina Pamatam controversies, Langmatam Sida, archives, the Lohulubani. Okay. Madagi, not only. See the Cochilon study to Vidabra. Then must this Yoriba, Kari Yogi Hamatam Sida. Canos is the moonlight, moonlight, Kuni Panum to come into moonlight as a twin. Sigumba historical analysis or Pumatamda. So many errors are there. Okay, error Mayam the labor Masi. Analysis amaga ningthina tawraga masigi am phajaba report ama haitare tongan holistic study ama tor matunga masigi report ama sem matok thai matu sem ngadam state archive ki site ki government da recommendation pi khibal ere havani masida makhata na khana bagi scope jam chawn leri not only study to budu natna time to time discussion so mathau tari do ngasi ge nadi matam si lower ravni no ja masi already discussed only. Okay, why we are opening the chapter again and again. Okay. Masi already discussed only, it takes 2 years. Okay. Aduga Hariba records in Mayam, Kalam Nahasu, SINGHTAM Nahasu. Everything has been discussed. Maslish da Puggy Samka becomes Nane, Adidi Pong Hilsandrane, Adegi Samka Zarjin in Umsi. Okay. Karino the May like the 25 in year. Okay, Adu archive is a recommendation, I review committee assembly. Masina Karamachahito, you know. Masi, I quick
आर्काइव की ड्यूटी है तारीख मसे हायर अथॉरिटी दे कोई रिव्यू कमिटी में सेम बिरो असाई पब्लिक ओपिनियन सिदसु 25 ना चुम्मी 23 ना ला लीगल जो मोय ये नरी को असिदसु ओके 23 फाइनल तौखिबगी जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन मयाम लेरे नो 23 तौखिबगी जस्टिफिकेशन मयाम लेरे एविडेंस प्रूफ ओजा हुम मकस मयाम लेबेरे अदुबो मरोइना होजिक मखा ताना होजिक कमिटी अमा सेम बिरो हाइदना कोई आर्काइव ना हैबी की बसी कमिटी सी मसी थूना कॉन्स्टिट्यूट तौबिरगा हारिबा रिपोर्ट मयाम सी स्टडी तौरगा असेंग बदो करिनो मधुरी मतुना तारे कुलम दोय नत्रगा कुनमंगा सी लेपचप ओरसन मखा ताना मसी की टॉपिक से कोई मतम लोगजरगा डिस्कशन तौजगे ngasi को नति मतम लो येनो जा और वे भी याद रहे मतंग साइड लसन फर्स्ट जुलाई 2014 दनिको ओ 2014 दा 14 दा पीग्रब फर्स्ट जुलाई 2014 दा मणिपुर गवर्नमेंट दा कॉन्स्टिट्यूट तौबियु रिव्यू कमिटी अमा हाइदना हाइ के बेलेरे ऑन दैट नोट ngasi को नति ओजा गोनिंद्रो ओजा मतम लेत्रबिना सोय दलसन जरगे ओजा गोनिंद्रो दा मटेरियल मैम लेरे ओजा गोनिंद्रो से मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट के एचओडी ओने से लेबिरे ओजा दगी हाइरबा कोई डॉक्यूमेंट मैम से लोइसिन अभी भी आए स्टडी तो भी आए अदुगा ओजा लुवांग दोसु मैम लेरे आर्काइव दोसु मैम लेरे हाइरबा मैम ओके अप्रैल 2016 की अद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अदु हंदक चाहिए ओने दी तारीख कुलम दोसे अदमुक सेलेब्रेट तोगी दोरी अदु ओजा लुवांग होगी खोंगजोम बैटल मेमोरियल कमिटी की माइके दगी चाहिए कुदिंग की लेक्टर सथर लेबा मसुस तारीख मोरा दम कुन मंगा दा दम पांथो खिगनी discuss it. It has already been discussed. Discussion makata de habri to archive sati committee ma se mon hai rabni na madu su pathau tabra khanjai on the non ngasi onati manu hon ke tharam se mata shaidar sunjar ke ngasi ke tharam se da oja kalam oja gunindro amadi oja luwang na lebir tharam se pathau api khiba amadi mapung fan bikhe damak ta oja humbu amu kana thaga khondok chari appreciate you joining masin ngasi ke manu hon ke tharam ngasi ke addition se karam to bi ke khot khan bir pu agani khoi mail id impacttvnews@gmail.com na tharga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to bir ka comment amadi feedback tabir pu agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is NONGTHOMBAM signing off. Khongjom.